Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol. Hyfryd I weld chi. Yn aelodau yn gyfeillio nifer o ymwelwyr y bore yma. It's lovely to see you all. And those who join us usually over the webcam. Lovely to welcome you to this morning's service. Most obviously, our guests, Côr Scarlets, o Llanelli, hyfryd I weld chi ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at eich cyfraniad chithau i'r oedfa bore yma. Lovely to see you as our main, as I say, guests, as it were. But there is another very, very important person here this morning, and I'm sure even the Scarlets will be pleased to welcome for the very first time Llywelyn. Yeah, Llywelyn Thomas Mears, yeah. Tro cynta riod yn y capel, a nid y tro ola gobeithio. Achos mae nifer o babis bach wedi cael ei geni yn ddiweddar, felly mae'n edrych yn addawol ar gyfer cresh I ddechrau ac yna ysgol Sul I ddilyn. Felly, croeso cynnes iawn I Sioned ac I Llywelyn bach. A mae yna un arall hefyd newydd enni o'n I wedi gyhoeddi Arthur Llywelyn George. A fel wedodd rwy'n chi, enwau brenhinol, iawn, 3 brenin. We got the 3 kings of Orient there with Thomas and Beth McCall. Felly, mae yna dristwch gyda ni, mae yna nifer yn afiach ac yn wael ar hyn o bryd. Ond mae llawenydd yng nghanol y tristwch hefyd, na beth yw rhod bywyd, o'n I gweud, cyn do mewn i'r oedfa y bore yma. Ond croeso, a gobeithio gewn ni fendith o gyd addoli gyda'n gilydd. Ac fe unwn ni nawr I ganu'r emyn agoriadol, sef 182, 182. 182. Dyma iachawdwriaeth hyfryd wedi threfnu gan fy niw, ffordd I gadw dyn colledig, bal mi wella dynol ryw. Dyma ddigon I un euog, fel my fi, 182. Troi at lyfr y salmau ar gyfer ein darlleniad ni bore yma, Salm 34. Hopefully the choir have had the photocopied sheets of the reading. If you wish to follow in your English Bibles in the pews, Psalm 34. I'm on page 557. 557 in the English Bibles. Psalm 34, ac os ych chi am ddilyn yn y Beiblau Cymraeg hefyd, dwi ar dudalen 507. 507. Psalm 34. Bendithiaf yr arglwydd bob amser, bydd ei foliant yn wastad yn fy ngenau.
Yn yr arglwydd yr ymhyfrydaf, bydded i'r gostyngedig glywed a llawanychu. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi, a dyrchafwn a'i enw gyda'n gilydd. Ceisiais yr arglwydd ac atebodd fi am gwaredu o'm holl ofnau. Y mae'r rhai sy'n edrych arno'n gloiwi ac ni ddaw cywilydd i'w hynebau. Dyma un isel a weiddodd ar arglwydd yn ei glywed ac yn ei waredu o'i holl gyfyngderau. Gwersylla angel yr arglwydd yw amgylch y rhai sy'n ei ofni ac y mae'n ei gwaredu. Profwch a gwelwch mai da yw'r arglwydd. Gwynau fyd y sawl sy'n llochesu ynddo. Ofnwch yr arglwydd ei saint ef, oherwydd nid oes eisiau ar yr rhai a'i hofna. A mae'r anffyddwyr yn dioddef angen ac yn ewynu, ond nid yw'r rhai sy'n ceisio'r arglwydd yn bryn o ddim da. Dewch, blant, gwrandewch arnaf. Dysgaf i chwi ofn yr arglwydd. Pwy ohonoch sy'n dymuno bywyd a garau fyw'n hir i fwynhau daioni? Cadw dy dafod rhag drygioni, a thwefusau rhag llefaru celwydd. Tro oddi wrth rygioni a gwna dda. Ceisia heddwch a'i ddilyn, a mae llygaid yr arglwydd ar y cyfiawn, a'i glistiau'n agored i'w cri. A mae wyneb yr arglwydd yn erbyn yr rhai sy'n gwneud drwg i ddileu eu coffa o'r ddeiar. Pan weidda'r cyfiawn am gymorth fe gliw'r arglwydd a'i gwaredu o'i holl gyfyngderau. A mae'r arglwydd yn agos at y drylliedig o galon ac yn gwaredu'r briwedig o ysbryd. Llawer o adfyd y gaiff y cyfiawn, ond gwareda'r arglwydd ef o'r cyfan. Ceidw ei holl esgyrn ac ni thorri'r yr un ohonynt. A mae adfyd yn lladd y drygionis a chosbyr yr rhai sy'n casau'r cyfiawn. A mae'r arglwydd yn gwaredu ei weision ac ni chosbyr yr rhai sy'n llochesu ynddo. Ychwaneged yw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Ac ar ôl yr emyn nesaf, fe gewn ni eitem cynta'r côr. So after we sing our second hymn, if the choir will come forward and we look forward to your first item or items for us. Ond fe ganwn ni nawr 685, 685, brwydra bob dydd, cryfhad y ffydd, Crist yw dy nerth i gario'r dydd, mentra di fyw a chai gan ddiw goron llawenydd, gwerthfawr yw, 685. Brwydra bob dydd, cryfhad a ffydd, Crist yw dy nerth i gario'r dydd, mentra di fyw a chai gan ddiw, goron llawenydd gwerthfawr yw. Redar gref drwy'r asanef, codolwg fri i'w weledef. Mawyd a'i sydd i ti'n dod, Crist yw a
Diolch yn fawr iawn I Berian a'r côr ac I Ian wrth y piano. Wel, Berian Lewis a Ian Lewis a meddwl am y darn cyntaf na mynd a fi nôl I ddyddiau Waenarlwydd. Ynddo fe, a côr Waenarlwydd. A mam Berian a Rodri yn Arwen, Davida. Diolch yn fawr ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at eich cyfraniad chi nes ymlaen yn yr oedfa hefyd. Ond cyfle ni nawr I droi at fyw mewn gweddi. Gawn ni cydweddio. Let us turn now to God in prayer. Arglwydd ein Duw a thad ein harglwydd Iesu. Da yw'n o'r flaen di unwaith yn rhagor fel hyn mewn gweddi ac mewn addoliad. Rwyt wedi ein galw ynghyd y bore yma. I'th geisio ac i'th addoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd fel mae'r ysgrythurau yn ein dysgu ni I wneud. Ac I ni diolch I ti am gyfle I wneud felly. A boed I ni nawr I fod yn ymwybodol ac yn werthfawrogol hefyd o'r fraint arbennig honno I ni y bore yma. Lord, we praise you now for your love and compassion toward us. You are the Almighty, yet close to the broken-hearted, as we read in Psalm 34 this morning. You are mighty to save, yet gentle with your children. And as we gather together now this morning to worship you, we pray that you'll still our restless minds that are so full of other things and other thoughts this morning. Open our hearts to your presence and help us to lay aside all other distractions now, worries and fears, so that we may listen for your voice speaking to us through the word of the scriptures and the hymns and the prayers. Arglwydd yr holl genhedloedd ni'n cofio am ein byd toredig y bore yma. Nifer fawr o wledydd ac ardaloedd lle mae ryfel a thrais yn rhemp yn ein byd ar hyn o bryd. Lle fel saw gwybodaeth ddynol wedi methu, ymdrechion dynol wedi methu yn llwyr. Ac mae casinau bach enfigen I weld ac i'w glywed yn amlwg mewn cymaint o lefydd y bore yma. Lle fara addfwyn Iesu, medde'r ein emyn, mae dy eiriau fel y gwyn, oll yn dwyni mewn dangnefedd, ac sydd o anfeidrol rhin, ac mae angen ddirfawr ar y byd I ti lefaru a gair na o heddwch y bore yma, mewn cymaint o lefydd. And as we think of our world and all the conflict and wars, we pray for our own communities here, near at home, in our own land. And we ask you to heal many divisions that seem to run deep in society these days. Soften those hearts that are hardened by anger or indifference. And teach us as followers of Christ to be people of reconciliation, of truth and of love. Show us how to really care for our neighbors and to welcome the stranger and to protect the vulnerable in society. And to live out the message of the gospel, not only in word, but in actions as well, in our deeds. Nid I fod yn wrandawyr y gair yn unig, ond weithredwyr y gair hefyd. Dadrigarog I ni'n dod yn anghenion personol ni ein hunain hefyd, ger dyfron mewn gweddi bore yma. Ti sy'n gwybod yr hyn sy'n poeni ni ac yn gofidio ni bob yr un ohonom ni. A llawenydd a'r tristwch yna sydd yn rhan o'n bywydau ni gyd. Ac I ni'n gweddio ac yn cofio yn annwyl am y rai hynny sydd yn glaf yn ein plith ni nawr. Rhai yn ysbyty y bore yma. Rai o'n ei haelodau ni, bydden nhw wedi bod gyda ni, ond I bai bod nhw'n glaf ac yn afiach. I ni'n meddwl am y rai hynny sy'n galaru, mae yna ryw alar yn llethu ryw rai bob awr o bob dydd. Ac I ni'n gweddio ar I ti fod gyda nhw yn gefn ac yn gymorth ac yn nodded.
yn ddiw hawdd dy gael mewn cyfyngder. A rhai sy'n teimlo'n unig falle, unigedd yn gallu fod yn boen i lawer ac yn ddigalon. Bydd yn gefn nawr ac yn gymorth, fel yn dweud, i bawb mewn angen y bore yma. We pray for all those facing uncertainty in life, perhaps. Uncertainty about work, about family, about health issues, or even uncertain about the future. Remind us now through this simple service that nothing is hidden from you, from your sight, and that your grace and love is sufficient for every day. Felly wrth i ni barhau yn haddoliad ni nawr y bore yma, arwain i gyd a lliwio ni gyd gyda ddysbryd sanctaidd ni. Bydde dydd air ein herio ni ac yn ein hannog ni ymlaen i bob yfori, ac anfon ni allan nawr o'r lle hwn wedi roedfa bore yma, i fod yn gyfryngau dy ras athgariad, i fyd sy'n gweiddi mas am gymorth y bore yma mewn gymaint o ffyrdd. Ac ofon nhw'n hyn oll ynghyd am y ddeiant ein hamal troseddaeth erbyn di ac yn erbyn ein gilydd. Yn enw ac yn haeddiant Iesu, ein ffrind a'n gwaredwr. Amen. Good morning all, bore da a chroeso i'r roedfa bore yma. Ac fel oedd Rob yn dweud, croeso arbennig i'r cor ysgaleds. Chi'n dod â egni yma, chi'n dod â rhyw naws arbennig i'r basanaeth, ac ni'n ddiolchgar iawn i chi. Ac mae'n hyfryd cael gweld chi gyd yma'n gwenu ac yn hapus gyda ni y bore yma. Yma'n hyfryd. A hefyd, fel oedd Rob yn dweud, mae'n arbennig cael croesawu Llywelyn bach a Sioned yma. A gobeithio fydd Llywelyn yn gwmni da i Thomas. A Miriam bore yma hefyd. Mae'n hyfryd cael eich tri bach yma. Creu
llawenydd yn dod gyda llywelyn, dwi'n credu. Ond diolch. Ond yn mynd yn ôl i'r côr, da ni yn ddiolchgar iawn i chi'ch dau am arwain ni, Barian Lewis ac i Ian Lewis. Diolch yn fawr iawn i chi. Ac hefyd, i Mike hefyd am gyfeilio fyny ar yr organ yna. Ond, wrth gwrs, ni hefyd yn diolchgar i Rob am drefnu pawb ac am ein harwen ni yn y gwasanaeth bore yma. Bydd Rob gyda ni i'r cylch trafod y Beiblaidd am 3:40 ac hefyd i'r oedfa hwyrol yma heno. Following this evening service is the Curry Club, and the Curry Club will be meeting in the Chestnut Curry House. It's 16 Percy Street, so do come along to that. A warm welcome to anyone to join it. In the coming week, usual pattern of services. So Wednesday, midday, midweek, a short service followed by fellowship. And then next Sunday, our minister will be leading the services. And it's the usual pattern and time for that. A few dates for the diary, because with March the 1st looming, we've got quite a lot in the social calendar. February the 12th, just a reminder for the deacons at 6:30. There is a deacons meeting here at 6:30, here and on Zoom, so that will be happening this week. 18th of February. I can see Paul there in the back, and he's asked me to remind us all that following the midday service next week on the 18th of February, the organ recital given by Dr. Christopher Maxime. That's on the 18th. On the 22nd, yr ail ar hugain o Chwefror, fydd na gwrdd eglwys yma. Our annual church meeting will be following the morning service on the 22nd of February. And on the same day, my oedfa Ecil, the United Welsh Chapels, are meeting in Harrow for a special St David's service at 3 o'clock. Y parchedig Dr Alun Tudur fydd yn arwain yr oedfa yn Harrow ar yr ail ar hugain. Yr 8fed ar hugain, 28th of Feb, nos Sadwn, fydd na ddrama fer yma, mewn cymheriad, drama am Waldo, sydd wedi cael ei ysgrifennu gan yr athro Myreryd Hopwood. Mae na boster yn y cyntedd, plis edrychwch arno fo, dwi'n siŵr fydd yn ddrama o safon ac werthod i wrando arni. Ac yna, a'r peth ola, Mawrth y cyntaf, da ni yn mynd i cael yn oedfa Gwyl Ddewi yma ac fydd Côr Llundain, a ni'n edrych ymlaen gweld cael Côr Llundain yn canu yma, ac fydd na gawl a chaws wedyn. Ond dwi eisiau gwneud cais, plis. Fydd na tua 80 o lia'n dod lawr am gawl a chaws. Fydd yn glen cael helpu os o byrddau allan a gwneud cawl a chydig o bethau. Os chi'n gallu helpu mewn unrhyw ffordd, plis dewch a fi a neu Lyn. Fydd ni'n falch o derbyn unrhyw help. Now we're going to come round to do the collection, and after that we'll have a cup of coffee and a chat downstairs. I promise I will not be talking about rugby, but so do come downstairs. Ila
ni fel efe, o na baw ni fel efe. Ein roddio na ddagwn I ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gysonodd sgwr. Yn llawen a gnawn ein haddined ynghyd, I ddwy'n tystiolaeth I ti yn y byd. Amen. Wyll roi nhw ar yr ochr. Diolch. Felly, fe edrychwn ni mlaen nawr at yr ail gyfraniad gan Gôr y Scarlets. We look forward now to the second contribution of the Scarlets choir. Da iawn, diolch yn fawr I chi.
Diolch yn fawr iawn I Berian ac I Ian ac i'r côr am eich cyfraniad I ni heddiw. Hyfryd iawn. Thank you very, very much. It's been lovely. We might have lost the rugby, but we won the singing. Most definitely. Da iawn. Diolch yn fawr iawn I chi. A gobeithio nid y tro ola. Be rhaid I chi gael trip falle, wy'n gofio flynyddol, neu falle bob yn ail flwyddyn, o leia, lan I Llundain. Da iawn. Ie, pan mae bod Cymru yn chwarae yn Llundain, dewch a chroeso. Bydd croeso mawr yn eich disgwyl chi. Ond fe ganwn ni nawr gyda'n gilydd, cyn myfyrio am ychydig. 846, 846. A di mi, oedd i'r geiriau yma'n addas ar ein dyddiau ni, oedd J.T. Job yn byw yng nghanol erchyllderau ryfel byd cynta. Ond mae'r geiriau yr un mor berthnasol ac addas I ni heddi. Cofia'r byd o feddyg da a'i flenderau, tyrd yn glai a llwyr I a cha I ddoluriau. Cod y bobloedd ar ei traed I ddwasnaethu, ti a'i prynais trwy dy waed, dirion Iesu, 846. A mae'r arglwydd yn agos at y dralliedig o galon ac yn gwaredu'r briwedig o ysbryd. The Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. Na chi, rai o eiriau nes I ddarllen ar ddechrau yr oedfa o Salm 34. Now, I hope we can all say this morning that it's a good thing to be here, despite perhaps yesterday. But the sun has risen, although it's not a bright sunny day. The sun is there behind the clouds. We're all alive and breathing, and inasmuch we are blessed in some way or another, aren't we? That we got enough health and strength to be here. I can see some here in the congregation who are worried about loved ones who don't have enough health and strength to be here today. But we, inasmuch as we are here, whether we realize or admit it, we've all got something to be thankful for. Some of you, I'm sure, have arrived in the midst of your joy. Others, I say, no doubt, are come bringing all the heavy baggage of a hard week behind you. But I don't think God has called us together by accident, na'r peth. Nid hap a damwain yw ein bod ni wedi cael ein galw
at ein gilydd y bore yma. Nawr ni byw mewn byd ryfedd a chymleth iawn, ond i ni. Living in an age of constant noise, relentless news. I must say I'm quite, some people say I've stopped watching the news. Well, I tend to be a little addicted. I want to see what's happening now, next hour, this, that, the other. Endless demands on each and every one of us. And the world, no doubt, the world these days, it's very, very fast moving, and that often can be at a cruel pace for some. Can't cope with life in general. Can't cope with the pace of life. Promises are made quickly and broken even quickly, as quickly as they're made. Hopes, all of us, can rise and fall. And many, many people, and I speak to one or two, they say, yes, see, I'm smiling on the outside. You don't know what's going on in there. You don't know what's going on in there. Hidden storms within. And yet the gospel, what we read from the Psalms and the gospel of Jesus Christ, it doesn't come to scold weary and tired people. It comes to revive and enliven them. A dyna eiriau a neges ein testyn ni y bore yma am hwn i, a mae'r arglwydd yn agos at y rai dralledig o galon, ac yn gwaredu'r brywedig o ysbryd. The Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. That's what the words from Psalm 34 say. And those words, they're not just lovely poetry, they're lovely words to listen to. But it's a promise. It's a promise sealed and signed and sealed by Jesus Christ himself this morning. Mae Dyw yn sylweddoli ac yn gwybod mae dim ond llwch i ni yn y bôn. Na'r pwynt cynta sydd â fi i rannu gyda chi bore yma. God, the God who knows and realizes that we're only dust. That's my first point for you. God knows exactly what we're made of. So he's not surprised at your weaknesses, nor offended by your weaknesses either. The Bible tells us time and time again, he reminds us and remembers that we are dust. We're not steel, we're not stone, just dust. Fragile, easily broken, the broken-hearted. Easily broken people, utterly dependent on him, whether we realize it or not. Now, some imagine God, they have an idea, a picture of God, a distant kind of judge, sitting on his throne there, tapping his feet, perhaps, waiting for us to become better people, to us improve. Ond chi mod, nid dyna'r Dyw sy'n cael ei ddatguddio yn Iesu Grist, cofiwch. Na, ddim o gwbl. The true God of the New Testament, as revealed in his Son Jesus Christ, he comes towards the sinner, the broken-hearted, rai sy ar lawr. He sits with the grieving and the crushed in spirit. He touches the untouchable in society, the people perhaps we little worried about mixing with them, but he mixes with them. Dyw e ddim yn aros amdano, na'r peth, dyw e ddim yn aros amdano ni i ddringo lan ato fe bob amser, mae'n dod lawr ato ni, i gwrdda ni yn ein gwendid ac yn ein gwaeledd ni, i selhau i hunan, i ddod lawr i'n lefel bach ni. Look at Christ himself as the example, the perfect example. He didn't choose palaces to live in. Dear me, there's a lot of talk about palaces these days in the news, certain palaces. Oes bach. He didn't choose palaces, but poverty. He didn't surround himself with the impressive people of the day, the rich and the famous, the shakers and the movers, as we call them, but the overlooked, the ordinary.
Ond prawf Duw o'i gariad sydd ganddo tuag ato, meddai Paul yn ei lythyr at yr Rufeiniaid, yw'r ffaith bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. Ar beth? He wasn't embarrassed to be called the friend of sinners. And if he wasn't embarrassed 2,000 years ago, he's certainly not embarrassed this morning in Eglwys Gymraeg Canol Llundain to call him our friend. A dyle hynny, hunan codi a'ch gobeithio'n cofiwch, codi a'ch ysbryd, we are fully known for what we are, and fully loved as well. Felly wedi nodi bod Duw yn sylweddoli ac yn gwybod taw mond llwch i ni yn y bôn. Yr ail bwynt dwi am adael gyda chi yw hyn. Gras am y ddeiant ar gyfer heddi, nawr, nid sôn am dragwyddoldeb yn unig. Grace and forgiveness for now, today, this morning, not only eternity. Some again will think, as I said, that image of God, some will think of Christianity, it's only about getting you into heaven one day, hopefully. Well, yes, it is that, but it's much, much more as well. Grace isn't only for the time that when you'll be leaving this life, departing this life. Say we celebrate the joy of new life. Others are departing. It's not only for the end of life, it's for the chaos of Monday mornings, and they can be chaotic. It's for the strain of family life and relationships. They can be chaotic. The sadness of loneliness, I mentioned that in the prayer. There are many people who are mae'n effeithio yn fawr arnyn nhw, unigedd yn ei henaint. The quiet battle within her doubts and questionings. Mae Duw yn ein gwahodd ni gyd, cofiwch i bwrpas mewn bywyd, na'r beth. Mae rai yn gweld i bywydau'n ddi bwrpas. Beth yw pwynt gario ymlaen un llall ag arall? Wedi lliwio gan gariad ac yn cael ei gynnal gan obeth, beth sy'n sôn am obeth bywiol. A living hope, as I mentioned last week. He gives strength for today, hope for tomorrow. Because God's grace, it's not rationed. It's not on a rationing book. Cofio, mae'n gi yn sôn am rations ar ôl yr ryfel, falle bod rai o'na chi. I won't say the older, the more mature of you, perhaps, can remember still the ration books. God's grace doesn't come with a ration book. You can't exhaust it, you can't outrun it, you can't even outsin it. Wedi dyfynnu o Rufeiniaid yn barod, a wy'n hoff iawn o'r adnod na o Rufeiniaid eto sy'n dweud lle yr amlhaodd pechod, yr rhagor amlhaodd gras. Ynddo fe? Where sin increased, grace increased all the more. If you feel spiritually poor and needy today, then congratulations to you. Da iawn chi. You're in the perfect position to receive from God's hand all that He's got to offer this morning. Remember that the gospel, this gospel, it isn't meant for those who think they have enough. It's for those who know they don't have enough. Ac yna'r gair olaf y bore yma. Yr anogaeth fawr. Codwch eich pennau, medda fe, mewn un salm arall. Lift up your heads. That's the great encouragement I wish to leave with you this morning. As I say, the psalmist, it says in another psalm, Psalm 42, we read from 34. If you get a chance, look through the Psalms. That's your homework. 42. Why are you cast down, O my soul? Hope in God. Paham fe enaid a tharos dyngir, ac yr ymderfysgu ynodd, gobeithia fy niw. Now, as I often say in sermons, that's not a denial of hardship. We know we're going to have hardships in this life. That's not a denial of hardship. It's defiance in the face of hardship. Lift up your heads, not because life is easy, but because God is faithful if you trust in Him. Lift up your heads, not because you are strong,
because he is strong. Lift up your heads, not because this world is a nice place to live in, but because Christ has overcome the world. Fi'n cofio eiriau, yn y byd gorthrynder y gewch. Mae'n cyfaddau ni. Eith'r cymerwch gysur. Mi orchfygais y byd. Chi ddim wrthach hunan, cofiwch. Chi ddim wrthach hunan, chi ddim yn amddifad neu'n angof y bore yma. Because this morning isn't just another Sunday service. No service. Don't ever go, those who go to chapel, and if you don't, perhaps start going when you go home. Don't go to chapel think, oh, there we are, another normal Sunday service. No Sunday service should be looked at like that. Expect great things from every simple little service. It's a reminder. Every service is a reminder that mercy is new, hope is alive, and God isn't finished with you yet. Not one of us. New every morning is the love. Yn cofio canu hwnna'n gywir yn yr ysgol. New every morning is the love, our waking and uprising prove. Through sleep and darkness safely brought, restored to life and power and thought. New mercies, each returning day, hover around us while we pray. New perils past, new sins forgiven, new thoughts of God, new hopes of heaven. Felly, beth ddylen ni wneud gyda un oll, gwedwch? What should our response be to all of this? First, although it's difficult at times, trust, ymddiried. Not in yourselves. Don't start trusting in yourselves, you won't get very far. Not in your circumstances, your changing circumstances, but in the unchanging character of God, because faith isn't the absence of doubt. Faith doesn't mean the absence of doubts and questions. It's the decision to lean on God while you ask those questions. Second, rejoice, llawenhau. And as I often say, easier said than done. You're not always joyful. But, I'm not talking about a shallow, worldly kind of joy or happiness. You can be happy, 1 minute, great, lovely party, joyo. Yeah. And the joy, it goes as easily as it comes in a worldly sense, doesn't it? But a deep, defiant joy that says, yes, even here in the midst of all my troubles, God is good. Joy rooted, I say, not in earthly feelings, but in heavenly truth. And finally, we go awn ymlaen. Oedd yna un gan, o'n i canu yn yr ysgol sy'n awn ymlaen dan ganu, buddigoliaeth Calvary. And we carry this hope into a hurting world. Achos mae pethau yn ofnadw yn dyn nhw, yn y byd. To a world which sorely needs that hope today. We ourselves become living testimonies that grace still transforms, cofiwch, love still heals, and light still shines in the darkness. A hynny gogoniant yw enw tragwyddol. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd i ddyweddu ein hoedfa, gan ddiolch eto I Mike. I won't mention to you that Mike is from Neath. Oh, sorry, I said it. Ond fe, allwch chi gael gair wedyn ni. Ond diolch yn mawr I Mike am gyfeilio bore yma eto. Felly 323, 323. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw yn awr, brenin nef a deiar lawr. 323.
Awn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Mawr yw ef yn y nef, ar ei orsedd gadarn gref. Gollwng ni yn awr o dad nefol o dan dyfendith gyfoethog. A bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni, ac i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.